أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مدد غارو خاص بند اللہ تعالی عام مہربان والا و خاص رحمتن والدے الحمد لله رب العالمين طول صفتنا دخدائی توب خاص اللہ لرزیم رب العالمین چپالنا کون کے دطول عالم نے الرحمن الرحیم عام مہربان والا و خاص رحمتن والدے مالک یوم الدین اختیار مند روز جزارے ایاک نعبد و ایاک نستعین خاص تعالی بندگی کوم او خاص تانا مدد غاڑم اهدنا الصراط المستقیم کلکی من لرا پسید الاروانے صراط الذین انعمت علیہم لار دائے کسانو چھ خاص انعام کرتا باغی باندے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ناو کسان چھ ندیا کسان چھ غضب کرشے دے باغی باندے و ندی بیلارے آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین دا پورا کتاب دے لا ریب فیہ نشتا شک پدی کتاب کے ھدی للمتقین پورا لار خود ان کے دے متقیانتا الذین یؤمنون بالغیب حاضی متقیان چی مان لری پاپٹو خبرو شراغلی دا اللہ دا طرفنا ویقیمون الصلاة او پابندی کئی دمانز ومما رزقناهم ينفقون او بازی دا غمالنا چی ورکڑی منگ دیتا خرچ کئی دا اللہ بلار کے والذین یؤمنون بما انزل الیک او متقیان خلق دی شیمان لری بھاغیش نازل کرشو دے تاتا وما انزل من قبلک او پائیش نازل کرشی استان مخیم وبالآخرت هم یوقنون او باخرت بانے هم دی یقین لریم